Benimana Ramazani, umusore umaze kwigarurira imitima y'Abanyarwanda mu gukina filimi na komedi, abinyujije muri channel yafunguye ayita Bamenye series. Uyu munsi tugiye kureba amafaranga ihembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda Bamenya, uze gusiga udutima muri comment. Nguhaye ikaze. Uyu Bamenya yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2018. Amaze gushyiraho video 363. Izo video 363 zamuhesheje abamukurikira bangana n'ibihumbi 659. Izo video zimaze kurebwa inshuro miliyoni 155. Uyu Bamenya ukwezi gushize yinjije abasubscribers ibihumbi 7. Uyu Bamenya ukwezi gushize yarebwe inshuro miliyoni 2 n'ibihumbi 677. Noneho reka turebe amafaranga uyu Bamenya ahembwa na YouTube buri kwezi. Uyu Bamenya ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari ibihumbi 10,700. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda, uyu munsi dolari rimwe rihagaze 1392. Nuyavunjisha kuri ayo mafaranga ari ku idolari rimwe rihagaze 1392, uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 14. Wumvishije araka yabo, baze ko aya mafaranga arayakura kuri YouTube channel yafunguye yise Bamenye series. Hari n'ayandi agenda akora muri filimi zigiye zitandukanye agenda akinamo. Noneho reka turebe amafaranga uyu Bamenya ahembwa na YouTube buri mwaka. Uyu Bamenya umwaka ushize yahembwe na YouTube amadolari ibihumbi 128,500. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda ari kuri ryavunjisha, uzasanga umwaka ushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 178. Urumva ko ari amafaranga menshi uyu Bamenya ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Nimba wakunze kino cyegeranyo, uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi.